नती सी लाइव नती लाइव तो जंग सजक चंगबम कनाई फोन तती है लाकराเอาไปลากันไลฟ์ลากันไลฟ์จัดเลยไงเนาะลาบ่ไปหนูประดุมयार यार मैं तो ओके मैं अभी लिंक दो ग्रुप तो शेयर हो नॉय ओ हल्ला रही कैमरा द ग्रुप तो शेयर हो ngasi live class ने ओके asi yang jele taram gadi nang ngang itu okay class very listen carefully okay as I brief you group the shadow traveling I करेंगे से क्वेश्चन आई ना है कि तुम गाना सिगी टेस्ट हो बचे सिगी क्वेश्चन पेपर ने बका सिगी क्वेश्चन पेपर सिदा अखोई की ममांग दा सिले खोई करी यावरे क्वेश्चन से ऑप्शन मरी यावद्रा ऑप्शन मरी से अहान क्वेश्चन से who is the chief of naval staff of Indian Navy as of July 25 सिरा हंगे से कहने में दा हौजी इंडियन नेवी के चीफ सी कनानो है बिसिने हर गदी चीफ सी कनानो एडमिरल डी के त्रिपाठी दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने अदगी अतोप एडमिरल हरि कुमार भाषण में स्वामी ने थन भाषण में संजय जय सिंहना यावरिदना सिरा आइन नहोय दानी ऑप्शन मरी मछि कनानो है बिदु मसक खंगो गूगल दा तक सर्च द हरि कुमार कनानो ओके फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मान करम कान भो ओइखि तक तक सिर इशल क्वेश्चन जी साइड कॉलम रेड पेन नरा ब्लैक पेन नरा ब्लू नदी इरनो अदु दुगा सोमना साइड यो सिसि भाषण में जय सिंह जी कनानो फॉर्मर कोई सीएनसी वेस्टर्न नेवल का सुमन इयो अदुगा सिरा अदगी सिरा कोई which Delhi Sultan introduced the system of token currency made of copper को सी करे का जैसे ना मोहम्मद तुगलक ने लाल सी के ना बलबल अलाउद्दीन खिलजी राजा सुल्तान श्री रो अदे मोहम्मद तुगलक ना माई टोकन करेंसी सी करम कान तौखिबनो हाबिदुगी ए सही दु इहौरो अदुगा बलबन हाइसी कनानो मान करम कान करम हो पालमी मासी एक्चुअली सुल्तान होइरमब्रा करम कान रमी अलाउद्दीन खिलजी ने करम कान फंगमी अलाउद्दीन खिलजी की नोटेबल मान तोरबा पॉइंट अमानी मान सारमबबु हाइरो अदुगी इशल्लो को अदगी राजा सुल्तान मान करम हो पालमी फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सुमाइना आंसर सिंह सिगी अखोइना मॉक टेस्ट तौखिब सिंह सिगी ऑप्शन खुदी मक्की सिरा इशल्लगा थमबा ngana aina geography की तौखरे को geography की तौखिबा मतमदा असे envelope यावने सेमदा लरो आई बैक टू द envelope यावने सी ngaranggi ikhoi si sine ikhoi ngaranggi dune to ngarang geography ki ikhoi ahan ba mock test dune ahan ba question da hange Milky Way galaxy was known in ancient India as haire ko ada khoi correct answer ji kaino da akash ganga ni sikhange adagi option e Indradhanush hai ba me yawe Indradhanush karino galaxy ra karino karam galaxy no karai da lebno karino hai bo adagi आकाश पृथ्वी पट है करीनो हाइब पोतु सिगे हांग बसे आइना नोई क्वेश्चन जी स्वाइद सु कुंगना नमसन बे ए बी सी डी आइना सि लालहलगा थमिसि करीनो हाबा तमदा नोई द सिगे मॉक टेस्ट सि थारे क्वेश्चन जी फंगबा मतुंग द क्वेश्चन जी हुंदो कनो क्वेश्चन सी सिगे क्वेश्चन जी सुमन ऑप्शन सी इयो हायंग परखा मयादा
सिगी क्वेश्चन से लगी नंग रिवीजन खक तौबदुना सफिशिएंट ओइगनेबा खंगबा नंग पादबदुदि हेम टेक्स्ट बुक पाव पखा मे हानगी मोक टेस्ट हायो सुम क्वेश्चन सिंग लखलो अदु लोइन पाव सी ऑप्शन जो करी सुमाइना हानगी एग्जाम तौखिबगी क्वेश्चन मखैसु आइना सुमाइना नोय टेस्ट तौद क्वेश्चन सिर मरक यावेबा खंगबा यावकनेबा फजम फजबा म्याम अदुदुना काइनो मतम क्वेश्चन सी एसएससी ना करीना तौबा मतम डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट तौद्रगसु मागी ऑप्शन सिदी मानब रिपीट तौबा म्याम हंगे ज्ञान दारबा ऑप्शन रिपीट तौबा हंगे म्याम खोगी समना कांदा सिरा खोगी क्वेश्चन नंबर 2 दा which planet is known as the morning star as well as the evening star है ना करम नो खंगना बनो हाय दसे खोगी भेनस है सि भेनस सि हंगक तबिदा मार्स सि हंग पे भेनस हंग दसु मथंग के हंदक की भेनस हंग रे कला मथंग मार्स सि बदांग हंग पे अन ऑप्शन खोदी मखिन हो इसल हव खंगवा मागे अतोप ममिंग करी लेबे माय यूनिकनेस सि करी नो हाय पोतो हायंग रिवीजन तौबदा नोय लाइन बगी सी नो एसएससी खक्ता सी की दनते एनडीए थाबा सी डी थाबा यूपीएससी थाबा मै सुमैना लोइन तौरिनेबा हानगी प्रीलिम की क्वेश्चन से लैरनी क्वेश्चन बैंक से पुलप लैर मतंग ऑप्शन सिंग सिगी अमका इथोइबे मचा मचा नोट मचा मचा पॉइंट पॉइंट खंगबा सुमैना लाइक पाग थौने पाखरे टेस्ट थी रे टेस्ट थारो रे आई मार्क्स फंगे तुमिना थुचल लेगे दबते सिंगरांग टेस्ट थारे ngaraंगी टेस्ट थारे आई नोय क्वेश्चन पीरे हनबगा नयुम दमका हल्लगा ए आई सि करम बललम बनो करम चुमम बनो हाइना चेक तौगदबने नोय तौब्रो ngara हन खरगा हे एम लाल बनंगे वरिस तौब्रो कैम लानबा कैम चुमबा एसान तौब्रो ना तो एनीवे एग्जाम से थारो मतुंग दा हल्लकांदा क्वेश्चन सिन होय युम योरगा हल्लगे येंगदबि कराइ द चुम्मी मो खोटली मोइदो करी गिनो हाय मतम द क्वेश्चन सिसु इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ नोय की क्लास मखल मने नोय रिकॉल तो हनवाने नोय हान ना पाखि पखाद धर्म अदे हल्लगा म कनंग हल्लगा आई कराइ द लानि खम नंग हल्लगे येंगा नुमित सिदा हल्लगे येंगदे अमका हाय क्वेश्चन दो एनी मथंगी परखाद कइ द ला सुकाउ काउ रोय ज्ञान दारबा अदो मै तौबदो अदो मै तौबदो दे खोई ngasai option sing sigi si loina age which planet has the fastest rotation haire sida earth jupiter saturn mars lairaba sigi sing sida खोई gi fastest planet kam bano iro jupiter gi na magi pura magi खोई gi revolution tauba matam da anatraga rotate tauba da magi numit kya ni changi day kya changi chahi kya changi habdu tak 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 sida islawa अदुरगदी नंग हायंग रिवीजन तौगे छपम द नंगी नोटबुक तो फकत प मतम दरी जुपिटर मास के चबाक अबि रमनी करम बबु मरु ओइबो करम बबु मरु ओइदबनो खंग नंग लोइ पपादा पसलनी दावरा पसन बदे मैम नंगी मेमोरी द माइंड चलगिना रिवीजन तो कंफ्यूजन लरानी पर खागी लास्ट मिनट अशी मैम सिबई कमाइना रिवीजन तो नो नन होय कन साला कंफ्यूजन माथा सारिगे पुंग अहुम मरी होखरनी अदुदि पुंग कुन नुमित निनी खक्ता फमुदा पुंग अदुमरा मैम हम होखरे माथा सारिगे अदुदि बेरा काद्रो अदुदुना सुमाइना नोयना इथुआ थमहोरदि ए परखा नुमित निनी हुमनि खगारे आइना हंदक पाकिसना यारे आइगे से रिमाइंड तो ब्रेंगे नंगी ताक हानगी मॉक टेस्ट हागिबे खोटखिबे हानि क्वेश्चन सि लखटलो लखटलगा सिगी समिंग तौरो इन द सेम वे सी जीएस खक्तिगी नति हयंग मेथ्स की दसुने मेथ्स की दसु नंग क्वेश्चन सि एग्जाम ममांगदा अखोगी हानगी क्वेश्चन मॉक टेस्ट की क्वेश्चन मगे हल्लगा लोइना होकट के दम एंगदम ने परखामे नंग ना हिरि पतो अदुना रिकॉल तो हने निसिंग हने नंग स्पीडनेस लाक नागी एक्यूरेसी लाक नागी अदु का नंग ना अदु मैना होला अब मतुंग ए क्वेश्चन सि कराय वाइदा ट्विस्ट तौखिगे मान ट्विस्ट तौरिबा मफम सि करम बनो आइना लानगल्ली सिना कदाय वाइदनो आइगी वीक पॉइंट सिदा करिनो हाइबा पोसे हाना खंदोकदबने ज्ञान दाब्रा यार को सि माथा क्लास मूव तौरसिरो दे Okay, yesterday we have discussed about the borrowed future and some of the silent future of Indian Constitution. Get the brothers. If you nang makha yamani hold that, then I send you the note. You got the note yesterday. I sent you in the group. You can note it down from that PDF. Go. Ada I na discuss the ngarang France ki karige. Ada next is the remaining part is the Government of India 1935 तगी करम द फ्यूचर सिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा हप्चल लखी है पोतो
इकोने गवर्नमेंट एक्ट 1935 सी इकोने तोंगान तोंगान बे एक मैम ममांग द पार्ट बे रेगुलेटिंग एक्ट की मतंग सुनई नखरे हाई वो पोसी मैक्सिमम आयाम बदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एक्ट 1935 दे लापन अदु देयर आर सम फ्यू इंपोर्टेंट थिंग्स that we are going to discuss today noina prakha thagada level du ki matung ina nei na torai ba posing ada kaina madanda divided the legislative power into federal list provincial list concurrent list hai badi aina mamang da hai kre yes sir ekhoina schedule nei na ba batamda schedule nei na 12 schedule le hai da indian ka 12 schedule se 7 schedule da 12 schedule sina ikoi 7 schedule da ko 7 schedule sina la ne ba khanga ba kari la kari ha ba matam da 7 schedule si allocation subject 7 schedule ke nong kau re ko ayeng ki to 12 schedule khaktari lai re 12 schedule khaktari hai risna 7 schedule ngani ko aingon da si amagda hal lagi ye ki ba 7 schedule si right sabha ki seat allocation la for okay 7 schedule ko 7 schedule da akhoi gi yauri ya samna hairau kan da tongan ba list mayam ba khoi legislative powers kari hai law making ko law making du bune ba habidi law making si union level da parliament na seme state ta kanana law sem state law sing si kanana sem ge ba legislative assembly na sem draw state ki legislative assembly na moi ki legislative assembly na seme ko moi na law tongan ba seme ba law mayam ma hai ri ba law se law sing sida parliament na sem ba ya ba law khara state legislature na sem ba ya ba law khara only sigi parliament na sem ba ya ba law si central ikoi ki federal list hara ga su khangara me ba han na ikoi ki 1935 ek ki matung na federal list hara me ba haujik na ikoi na union list ko union list hai ba ma state na sem ba ya ba law du na state list hai ba ko sira law and order police ko adagi land hai rising state list ki manung da chal le ba law and order si manipur ka ranga ke ne police ka nai makha dale ke ne state government ki makha dale ka police adu duna hai rising si mai ki police ki matang da law and order ki matang da law sema matam da state legislative assembly na sem ga ne ba adagi amaka defense external affair finance railway hai rising si ki matang da law sem badi khoi state na law sem ga brane state ki railway lai bro lai te dana adu mana hai ri ba chum ba law si sem ba sibuna ai khoi gi sugum ba central gi importance hoi ba uniformity lai be ya ba se si nai khoi gi union list yaw khane ba yana adu duga list am chom ka lai re ba adu na kari na parliament na su state legislature na su ani mak na sem ba ya ba am lai di concurrent list hai ba concurrent list hai ba ani mak na law sem ba samna har kan education hai education se concurrent list ba education sibu chokhat na bagi damakta like lai su tamhan na bagi khot na bagi literacy ki damakta state na sumai tongan ba law sem ba center na su tongan ba law sem ba education ki matang da central university ka lai issue draw state university ka lai issue draw manipur ki su tongan ba school fagat han si mission ge to adwan ba lai draw central ki su koi central government na right to education ek ra samak ro khotana moi gi lairab sing gi reservation pi ro khotana ma am su lai da central university da kari da su tongan ba center ki su ma am lai si sibu ani mak na importance hoi ba ani mak na law sem ba su na concurrent list yaw ne ba adu bu concurrent list ta kari ko ba chap mana ba da education sira chap mana ba da parliament na su state legislature na su law si samdal la ba adu gadi law sira chayet na ra ani si manung da chayet na di karam ba law du na
मथक लेगनी लौगनी हैरकानदी अदुगी लो दु सेंट्रल लो न लौगन स्टेट लो दुगी मथक सेंट्रल लो ओवरराइड तो गन हारिबा पोसी आई विल डिस्कस यू लेटर ऑन हौजिक तीन होगी करी फ्यूचर सेक्टर हारिबा सिगी सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट हारिबा मयाम से कराइदगी लौरई हाइबा मतमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तगी लाकनेबा हिबजुर ज्ञान दाब्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तगी लाकनेबा अदगी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबर no it is not the part it has not been taken here okay and the adagi bicameralism ra hai si chu hogi government india act 1935 ta nai na khiaba okay this okay ओके move on to the हौजिकी 1935 की एक की पार्ट खरा को हाई सिजा करी करी पार्ट न यामना चाव या very broad ni अदरो चंग थिक भाई तो important होय बपोट तु खक्तनी आई नगा शेयर जे आदु दुबाई खोई सिरा तै करी करी important होय बनो हाई बपोट तु आई नहोइदा नोस थरके को अदु मखा ताबदा सिगी नेक्स्ट सिरा कैन fact about some facts about the Indian constitution सिरा जे कैन elephant as a symbol on the Indian Indian constitution हाई elephant की symbol से सिल्लोइन सीजन है देखिए नेशनल फ्लैग को सिल्लोइन सीजन है elephant की इंडियन constitution दा सिल्लम नंबर है तो elephant की symbol है बका इंडियन constitution दा इको इंदी उद्री नोई शुरम करो गूगल तब तंग ये मो अदु तो इको नेशनल फ्लैग से इंडिया की नेशनल फ्लैग से नेशनल फ्लैग होइना करम कांदे अडॉप्ट होगी 22 जुलाई 1947 दा अदगी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है से वंदे मातरम सी होगी नेशनल सॉन्ग नेबा सी करम कांदे अडॉप्ट तो की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हाय बदि होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी 26 नवंबर 1949 दा इनेक्ट तौखरे तौखरब मतुंगा शारुख खरदी 26 जनवरी 1950 दा अडॉप्ट तौवे बखवा 26 जनवरी अदु नत्र सिगी ममांग जनवरी दा अदु वंदे मातरम से कम कने अडॉप्ट तौखिबा वंदे मातरम सिना 24 जनवरी रो जुलाई रो जनवरी 1947 अदगी कोई कश्मीर की फेकरा फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया की अहानबा प्रेसिडेंट माना ऑफिस लो किसे कम कंदा 24 जनवरी 1950 दा अदगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम्बा मतमदना 64 लाख एक्सपेंडिचर तो केव मतम दुदा 1946 47 दा 64 लाख असे क्या यमंगनी खल्लो अखोय ना अंगांग ओइरिङै मतमदा पैसा तरा की चना को तमम अखोय की मंगन ग्रसी खैनी कोक्ता दा मखाई यम की मंगन खैनी कोक्ता am तोरमी नोय खंगौब्रो मंगन तुक नाइ नोय दि खंगौब्रो मरो अखोय मतम ददी दुकान दा चलगा अखोय की नोय की कंटेनर चौ सेंटर फ्रेश का कंटेनर चौ से सिरम मंगन अंगौबसी योलम बे खंगबा अदगी मखाई यम पुरादी मंगन अंगौबसी कोक्ता आंगो पे करने अदु कईगुम दुकान खरा दी मोय लक्षिंग सिक बेजे खैनी कोक्ता दगी मनिंग सिफु ये खतली बे मका याम चंद्र गाने हवाई मरु क्या सेप तबुनो खंदी अदु बो ये खतला अदु मतम दा अदु तमम मे अदु याम होंगमी अदगी सिकी पीबा मिठाई ले पी बिस्कुट तब हो सिकी पीबा ले रमे बको अदु मैंने तौरिगे मतम एखोय मतम दने आसी एखोय मतम मेसी एखोय आंगांग वा आसी एखोय की 2000 तई खोई की करके 2000 2001 23 की वरी ने 90s की मतम के को सिरा सुमैने दा अदु 19 अदुई मतम ददि लुप लाख अम लैबग सिदि 1 लाख पति हाय द खुंदो ममिंग चले मीना खुनबदा हौजिक 3 लाख नी खोई बी फोरम लैब मतम सु लाख रै लाख अनि जगे क्या बिग्नो रेस हा लाख अनि के लिसिंग तरा बाइक मदे यंग लाख अनि के लिसिंग तरा बी फोर द बाइक मदे पीरी मे हा मतम द्रदी करी मतम द्रदी खोई की बेसबा न करिया मा लंबेटा दो अदु लेरम यामाहा RX 100 के लेम यामाहा RX 100 से लिसिंग निफु यंखै खत का पिरम मेद्रो खाइदी तांग करी दो गरी ने हा अतगी लाख का पाई खदिन लोय रे हसिति मोइन मुख्य बेसे लेकाय ख लाख पति ने ना
अदुई मतम दे खोय सुंग वारी तक मनिंग दे चखरगा 1987 की मतम दा रेडियो लेबे मुंगसे इना खुन बे मुंग वरम में अदा रेडियो ताबने मी मैम लाकदर मी टीवी लेबग्र सिदि लोरे ai khoi khang pa matam da soi khoi na ngang wa de tv lai bele kai da mani khak le de adagi sunday da sakti man yang mani chat tore mi khoi mai lak pa ngai ra yumbu sina wai chilen thong no chan gi dar mi wai tv tha da ga saw lai khoi na kang ka de ga luk thak yeng ga dor ni ra ni tha di ja ni hang du hai ga dar mi da ra adagi irai gi nu dang pung ma pen de khoi film la ka be ka film mi bu cha ka dar tv lai bi mung ya wa bu pen mi adu su black and white sa kamin to matam da Indian cricket team होइदा पाकिस्तान होइगे मोइगी white dress है white हटू होइबा black and white any color white हटू भाई खेले white त सेट माले मोइ cricket team जिंगजन टेस्ट मैच तबुदी white त सेट ले अदगे वन दे तोंगान बक कलर ले इंडिया की ब्लू ऑस्ट्रेलिया की येलो ले तना अदो black and white मतन दे अदु खतंग होइरम ने any film ग्रसे लोइना black and white अमु बे hero ग्र ले लोइना ngoi black and white दे करे what is ai khoi raja ai khoi amu bai khoi sidina black and white photo ta edit tor ka thagat ka ta facebook ta udra ta hong gani shoi na ta uro raja waris ta udra photo nam dia okay yesterday I told you ai ngarang hai khre noi dai khoi ki kari dorang na bai ki prembal chipha pro ne kana prembal chipha pro ha Oke, Raja nang thi phole pholo. Sirai yang karo. Phajan tam nai we the people of India na phajan hai da. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereignism that is sovereign socialist secular democratic republic and to ensure to all its citizens to secure and to secure to all its citizens justice as kai maning mama am ta samna de ne okay pamu amak teng pa ko che eng to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Ay na nakoy da sige prembal si phalo ani sa farak pro waris phabra lai pa de si waris nang khawai me na chi na su heli mak nang coaching yor ko nang na tha me hele han bu khudi mang na lai rik hai na di loi re ne kim ju farak pro can we yeng ba de siragi na tie google you know google अरे लिम अबाउट द ग्रुप यार गूगल द फंग मने प्रेम्बल एनसीईआरटी की लाइक कर लई जबरो क्लास 6 7 8 की ग्रा हम द लईते एनसीईआरटी तंबा अद्रोगी लाइक की ममांग द शो बने सी गूगल द लोइना फंग मने प्रेम्बल सी नोई चे फरे नोई चे दंग ब्या रोई चे कम ना की फाप उदर नोई याना काय हंगोनी चे चाक लोइ रा बा खोल बा दु हंते लोइ रम दगा सौजन बा नद्रो competition ni na chega nanga ai na si phau hai si kari kin hai matam da ekhoi gi india na moina it become our responsibility ko hai ba prembal gum ba sum ba darkar oi bisin loin si pha pha ga damni not only that hayeng parkha da su hai ba prembal gi sigi tam ma khai se prembal da yaw da bra hai ba gi option da ma ma lak na ba khanga ba hai ba potru nang na prembal du si pha pur ga si tak khani ka pyara ga na अदो करीगुबा मतम दा एनी थबक की इंटरव्यू चटपा मतम दसु
नंग प्रेम्बल भाब फाई थी फ्रो हाइब का हंग बगरे इवन यूपीएससी दम होंग बियाव है अदुना कोई नागरिक अमोयना प्रेम्बल से कंपलसरीली भाव भागदन okay move on to the next topic we are going to discuss about the preamble actually preamble hai sikari na ai ngarang han hoi thai preamble hai sikari no what is preamble ase yeng dem hero ne constitution se kai to ba chep pa yeng bu ra ba guide ani ba chen nari ba kai pa ga nong mai pa ga thang sang pa ga kai choi ko le thi jal li ba ai para si preamble leng khal le am ta ke se preamble si chi ni eng culture ya choi bi jam thi jal ji se kara am thi jal an ge ba ya ga ro ha kami thi jal dori no ba mi sunat taba thawai su pat taba mana thijan pe avra ba waris na ngai rang da kimjo ngai rang adu di constitution hai ai ko preamble hai se san ma ai na han hoi dai ke noi class mun na ta bra ta da bra preface of the Indian constitution preface hai bi khang ba noi wamang ya ta khoi gi lyric ama na khoi na lyric ama leiba matam da lyric tu gi mamang da page ama ni da preface na i da na adugum bam ne hai ri ba preface si para ba matung da lyric ta kari yaw ri ge khot ri ge lyric sida ining manung da ning si kari no hai ba gi chap cha ba small overview summary gumba ai nga sai writer sida kari no pa mi khang bang me ba ta adung ma preface ama ne adagi tongan ba imminent खोगी constitutionalist pakhiwala haiba male an pakhiwala haiba मान करी है constitution idea preamble से identity card of constitution constitution की identity card है identity card क्या है बा सक्ताक चे को है identity card है हाई विद सिन दाइ preamble से constitution की अदुब सक्ताक पा identify तो बा identity पी बा सक्ताक ची अमुगुम मने है आई कोई न preamble से कराई दिखी लाख है मतलब कराई दिखी लाख ये preamble से आई इंडियन constitution सेम भौरे हौरप मतम दा ngasai हाई रिब पोट अमदगी I see explain no like she pa da example ne si post ai mamang dai objective revolution which was moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 hari ba post 22 January 19 kada 47 da adopt to approve to constitution assembly na ngasai gi अखोई की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सगी लाख पने preamble हारी बपोस preamble सिना मीन तो निकसी कहीं हमने preamble दे यार से preamble से अखोई की constitution से की guidelines हम करते हैं ये provide guidelines for the constitution embodies basic philosophy fundamental value as the basis for the constitution हाई बने करी नो हाई मतलब दा अखोई constitution से की preamble सिना अदो में guideline में पिए how the constitution should be hai ba poch guideline hai kham ro guideline pi ba kuma por mai guideline hai kari hai no lyric te aw mina kaw khre adu mi angang de kari guideline ki matung ina noi challo school ki college ki guideline ki matung ina challo channa pathap guidelines guidance gi lak ne guide to ba adugum ba constitution ki guidelines samne provide guidelines pi ba constitution ji how the constitution can be interpreted kamai na constitution interpret to da ke khot ka da ge constitution kamai sijin na da ke khot ka da ge hai ba po sigi guidelines sama pm preamble na se munna taw se no hoi gi yamna maru oi ba hoi gi pakhya da hang ka da point ma'am ma theng na ka di ko hai ba po tu no hoi na point du khak tak pa di ya da ni na
अगर सूमायन एक्सप्लेन तौर नोई काउदना अदु काउदनाई है नोई अदुम काउ करी नोई लाइक सुपा पादी अना मेटेरियल था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पॉइंट्स मैम खोटपगीसु अभी गूगल करी व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है नोई सुपा पादे लेरी ओके डोंट वरी नेक्स्ट वीक ता इंडियन पॉलिटिक्स हजू ताकि एग्जाम लेगनी अदे ज्योग्राफी की पार्ट खरा लैंड फॉर्म कई ग्रां अदुगी परीक्षा याउदबनी ngaraंगी दु अदुगी सु याउखनगनी मथंग आइगी फ्राइडे और सैटरडे क्लास लेगनी अखोगी मंडे बदी छुट्टी लेरे थर्सडे अदुगी दुदाई खोगी अतै दसायो तो हौजे फो इंडियन पॉलिटी की ताक्रे सेसिंग दगी ज्योग्राफी की वलहोब सरुक दगी अनिमक्सी की पुनसल लगा 50 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट नंबर 2 लेगनी ओके अदे प्रेम्बल सिना इंडिया they reflect the dream and aspiration of the founding father of Indian Constitution. हाइबदी preamble सिदा अखोगी इंडिया के founding फने इंडिया सिबु founding तो रखिबा अमसु constitution framer मोगी वखलुन आइडिया दो preamble दे थोगलखरेबा हाइबदी करीनो हाइबा मतमदा founding दर्शन इंडिया से डेमोक्रेटिक ओइबा कंट्री एम पामेबा सेक्युलर ओइबा कंट्री एम पामेबा जस्टिस लेबा लिबर्टी लेबा फ्रेटर्निटी लेबा मोइसिंग से पामे मोइगी अपाम्बदुनेबा हाइदे बोतु मोइगी अपाम्बा अनिंगबा मगी क्वेश्चन मेकर सिंग से अनिंगबा अपाम्बा सिंग दुरेबा गसाई प्रेमबल द थोगैछि मोइन इंडिया से लिबर्टी लेबा तुमबा एवरी सिटीजन हैज लिबर्टी लेबा फ्रेटर्निटी लेबा ब्रदरहुड लेबा अदुमबा कॉन्स्टिट्यूशन अमा पामेबा अदुगी मोइगी वखललोन दुने बिसर थोगलैछि गेलदाबा रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द founding father of the constitution has enacted after the rest of the constitution was already enacted hai the karino hai ba matam da ai ki preamble se preface ne thai adubu constitution ma kai se enact to khaba matung da mana khwai gi last enact to hai the constitution si 26 November 1949 de enact to khre lemau re ba khara 26 January ge agar adu khwai last enact to se karina ba preamble ne hai noi gi parkhada hang khibya ba tabra प्रेम्बल गा अतै क्वेश्चन की अतै सिंसे कनाना हाना इनेक्ट तौखिबगी हायना अद प्रेम्बल हाइबसिदी एखोइना आई नसाइखै नोइदा प्रीफेस ने हाइरे बुक अमगी प्रीफेस ने हाइरि नोइ वखन द लाखिबे बा हे ए सिन हाना इनेक्ट तौफम थोइना हायना लाओइद्रा ने प्रीफेस सितबु लाइरि की ममांग दि याओइदना अदुबु इंडियन क्वेश्चन दा खैगी प्रीफेस से प्रेम्बल से खैगी लास्ट इनेक्ट तौबा करिगिर हाइ मतम द ममांग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दि एडॉप्ट तौखैदन क्वेश्चन असेंबली ना 1947 दा neither a source of power the legislature nor a prohibition have the preamble से legislature की मोगी power शक्ति दु source सुनते दि करीनो है मतमदा legislature the law making निदना law सिकना legislature ना कामैना सेमबनी under the terms and condition of Indian constitution any law मोइना सेम से Indian constitution की हिसाब ता सेम गदबने यादारबा अदु वरगदी नसाइगी प्रेम्बल सी मोइना मिनतो देखि करी हमतमदा प्रेम्बल सिना लेजिस्लेटर दा मोइगी पावर से लॉ मेकिंग की पावर से प्रेम्बल दे हम त लौ दे सिन हैसी अदे मोइना लॉ सेम मतमदा प्रेम्बल ना अथिंग बम त सुपी दे हैबने सी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट नि हाय आइन थरपदबुदी यावरा सुगुम पॉइंट इंपोर्टेंट नो सी नोय हाय नोटबुक ते इरबा मतुंग दा मका हाइलाइट तौसल्लो को नॉन जस्टिसेबल not enforceable in court of law haiba haibidi karino haiba matamda aikhoigi preamble se kariguba preamble si violate tawba matamda khotpa matamda court ta directly chatpa adagi si enforce chat court hairiba posi matanga direction pu khotlu haina directly na preamble si violate tawba gi khotpa court ta justify tawba ya de khangaba सामना के देखो फंडामेंटल राइट वायोलेशन तो मतलब ददी अखोना डायरेक्ट कोर्ट चलगा सुप्रीम कोर्ट त कई चलगा आई फंडामेंटल राइट वायोलेट तौरे खोले डायरेक्टली चटपे आइदना अदु प्रेम्बल की मतांग सदी खोगी कोर्ट ऑफ लॉ द इन्फोर्स तो या प्रेम्बल वायोलेट तो वी खोत तेना ओनली कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में खी वायोलेट तो वी खोत एना खतंग कोर्ट चटपे आगना केंतर प्रेम्बल सी की मतांग दे के प्रीफेस नि मादी
identity kan adu mai matang ya manungi contents to adu khakta gi enforceable oisin has ko adagi si tremble si question gi saruk amara nat tabra khot tabra habi tongan ba case me am nei gre hai bi singu se ko digas can be amended without altering the basic structure hai bi tremble se si ju amend samdok samjin to ya adubu it must not violate interrupt the basic structure of Indian Constitution. Basic structure of Indian Constitution is kari hai ba? Nun gyo ba basic tu khang ba. Wari sam ra. Sam na kan ai nun han na khoi de example pi kre. Ai khoi mi ba si ske aham ba khoi skin sing se. Tongan tongan ba khoi skin sing se de facial tawra ka khola ka phajan ba kholan ba kai ka lo samdok pe. Natro adu manung gi body gi structure oi riba khoi gi kari bone lang khoi skeleton si dino samdok hin to bya ga dra nai aina hai gra se tak charu gra se ai khar kolhan gen kolhan bya bro ha ai khusin lam phang ger khut changan ge changan bya bra ya de dana adu changan lu re khalo adu ga di ai si deform to re mau ngom chakra ni natro khong ga si nam chamal laga ai phu chu de na natro ya ga dra ne ya de dana adu mai na ai khoi gi basic structure constitution ki khara lai ri secular oi bugumba sovereign oi hai bugumba liberty lai gani democratic oi hai ri ba pose amendment to with sugar ya roi hai bidune amendment to we India ki any part of the Indian constitution si amendment to we under the article 368 ki makha amendment constitution ki amending procedure si kaya we article number 368 tak khanga hai ri ba article number 368 se si ki makha adubu man amendment to ba matam da nga sai basic structure se si di amendment to ya ro hai bidune hai di kari na madam da constitution se pura ki pura change to ya ro hai bidune gendara ko ai di pura manung ki basic structure se change to ni constitution ki structure do mom hong khan hai ai koi ki saru si ka chala nakal lam dong khadi mi mala ro yong man ki lai man ki oi ro idro aduni hong bya ro nang namai sangera na sangera tai do ko lo ya ni Rajak na muri siya teng ngawin kan betul ya ni Rajak. Nang ngawin kan ni berapa? Bo. Like aduh budi like. Nang ni ali bo aduh budi nang nasamhoy ko di samjoh dre angang mo din samhoy rok dre. Oi samhoy ko da wat di na. Sao ni mura Rajak? I know, me nagra masak thi mui I am very happy about my look. I feel very proud of my look. I know I sakthi di sigi pada I am harau all because of this look. Now where I am stand. I seleb si na sakka phajam ne ngau hidra nu pi koi khingai da ngau he to khingai da like ta bhuta bi ai khalle bai aduna Allah na pilaki bai ge sakal surachina maram moiraga ai sila mehnat tawraga Allah sumana helek Ma'am like ko lagay sak padam masak padam number 1 oiramba ma du dein haiba natte ma'am lay auto thoba matam da masak phajai na wa daramba ko hauji auto thoba kam se kam ai sakti ri auto di thodi tabra ai ni auto thoba bu handana handana khanbagi wari natte aina min daw resi moi handana khalli si taw hai bi natte adu do mai magi color pir ai si masage no feel proud taw je ai sakti re khole nungai ta feel so adu do nangon sakti pe ala na nang nakalam da pham birung gane natro kai na ngasi failure ba kai na kai ala na nang gi ngasi sa mai ki re khalo mai pak pagi mafam ma nang gi ala na choi na kal thamang gane hai re benu mitu yau tri bi ne mana cuma really MLA menteri wadi obsal itu loi masuk kerja terus tahu ke terus masa kan ani kita lah amu bukan benar itu loi ngosok ke muri kayak itu lah bata aku ke dress kelas saya cuma nam lagi cuma aku ini nanti fees nalai sila sudah sunan nan dah mana ayah obsal amu masih sila apa fees umpak tepak kan hebat kan gak aku nan zaman dia manager nan berane ada berapa ada MLA menteri negara kita sila kusma cakap orang yang mung tahu ni mong tao ni kai khoi lai da sel ra di loi re phong ben ka bak pa ne yan da adagi preamble da yaw ba tam khara sovereignty di kare hai ba
ai mamang ni sudah kan sovereignty ni kari han hai bedi kari no hamte absolute independence permanent not controlled by any other power or internal or external hai bedi kari no hai ba matam da ai khoi se kana gumba amagi makha da leitaba yam independent oiba isana isama samna gan india sin 1947 ki mamang da ai khoi si british ki makha da leiramin kari gumba dabam ni khoi ni to biaram da hauji 1947 da india independent phangaba matung dagi di india se masa mathandra masa gi ngak kana gumba amagi pressure da kari da chatre ai khoi gi apam ba da chatre any india gi part ama india na pitho ke shwaiba mingon da gi part ama lotion ge shwaiba Gendaro. Si sebudi sovereignty haris. Masana masagi laibak ku ngak jabutu. Hai bedi India da atopa foreign ya malaga ngak jab na to. India na aikoi na khallaga aikoi laibak ngak jerim na to. Hai bedi aikoi na ngai na. Sam hai kan da India da indirect democracy chale. Representative democracy. Kaina nam da aikoi ge representative se khallaga moi da ngak khan bane nang mo se. Adu ai ju representative oi ge yai dana. Restriction laibra. Lagi jelas tro, aduh tu, sovereignty ni masana masagi lebang ni kana guma bagi dabab ta, ikoi karida control the karida lagi taro. A country cannot have its own constitution without being sovereign. How di kena macam dah? Country yang masih sovereignty lagi tapi masagi own constitution lagi biar. Had India had the constitution during the British time. Lagi berapa? Lagi tu mah. Lai tapi na tro India na ikoi constitution isagi oi ba constitution same de khoche na demand mem to jakri do na tro matam India se sovereign oi rabra oi ram de sovereign lai de masana masagi lai ba ngak chen ba gi to ngan ba moi constitution lai ro ya samna haram kan da Bangladesh 1947 da India independent phang matam da Pakistan jo India da gi divide tor phang and the Bangladesh how ji present Bangladesh is Pakistan government Bangladesh were part of the Pakistan level. Hari matam drop Bangladesh ki constitution am lei khideba. Adu 1971 da karida mo independent phanga ba matung dei mo anong ba constitution ma same kheb. Mo Pakistan ta la. Pakistan ki makha da leram bane. Mo gi Pakistan ki saro amoy na makha da leram bane. Yan to. Adu mo sovereign oi ba Bangladesh sovereign oi ba pot am te. Pakistan ki saro. Adu mo ina independent phanga matam mo sovereign oi kheb. Sovereign oi na masagi constitution ma same kheb. Manipur si sovereign oi na Manipur ki tongan bum le me Manipur ka hindu chatna khidre India da merge to 1949 da ka hai de Manipur na ning khata mo he nuai ram ji India da le min hai be phao lang ta India is a sovereign country free from any external control sigai ngo adu midang da Indian preamble da maka socialist na ma siaw na tro having solemnly resolved India to constitute sovereign secular socialist and hydro adekho ki socialist ra ke not part socialist hai basi khoi ki ahan bai khoi ki preamble da original constitution da yaude yaudraga su Indian constitution da directive principle of state policy DPSP namle directive principle of state policy hai na ko sigi directive principle of state policy da socialism gi future mayam ma yawe get that adubu hari pochi Indira Gandhi na 1970 kya tha 74 male 42 second amendment 42nd amendment da yogi preamble da haptani khibne socialist hai ba post hai bi India se socialist oina adum balai baksi India si socialist har gadi kai na hamam da welfare yengba sarkar na kari na welfare yengba praja gi welfare yengba adum ba country edu bune ba hai bi si Soviet Union de gi la ba hai bi kari na matam da akhoi hojik tongan ma scheme mayam ma gi makha da cheng ye liba kho liba sarkar gi hospital ga leidana free da treatment pi liba kho liba mayam sing se si khoi gi socialism gi future ne socialism na tabai khoi gi capitalist future capitalist oiba country sing da kamai ta we hai ba matam da makhoi gi any private amana khangba inga sai gi cheng ra free da yeli ko se mo chutau to re masana satan ja da North Korea si khoi gi
मोहिजी सोशलिज्म अमनी सोशलिज्म द मोहिजी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कवे नॉर्थ कोरिया द लेरिसे करीनो हाइबो मतमदा प्राइवेट प्रॉपर्टी लेबे यादे एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से लेन ओइगेरा करी ओइगेरा इंडस्ट्री ओइगेरा खोटकेरा मोहिदा अखोइगी मसागी इंडिविजुअल के अम ओनरोइदे पुन्नमक्सी मोइगी नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट की मखादा लेगने मसागी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेते नॉर्थ कोरिया हाइरिबो पोसी सोवियत यूनियन दसु 1927 17 अदवाइद स्टेलिन खोइ लेनिन खोइ पालिङे मतमदा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म चटनरमे इंडिया दा चटरिसे करिनो हा मतमदा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ने यादव दोमे हाइरिबो सोशलिज्म हाइरिबो खोलिबो पोट पुन्नमक्सी इकोनॉमिक्स ताम दगी लाकपने समना हार मतमदा खोइ इकोनॉमिक एक्टिविटी मयाम से इकोनॉमिक एक्टिविटी मयाम हाइरिदे करी खंगे नय सामना है इकोनॉमिक एक्टिविटी इको बिजनेस तौरिबा खोलिबा इंडस्ट्री लिंखलिबा प्रोडक्शन तौरिबा मार्केट के गांसे सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करीनो हाइबा तमदा सिरा इंडिया दा लेरिसि खोना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हाइरा खंगनाय हाइबदी इंडिया से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हाइरा गदि इंडिया दा करम टाइप इकोनॉमी लै मिक्स इकोनॉमी होय इकोनॉमी से खोगी कैपिटलिस्ट हाइबा मसु लैरै अदगी सोशलिज्म हाइबम लेना ताब्रो अद इंडिया है मिक्स नेबा कैपिटलिज्म की फ्यूचर यावी सोशलिज्म की फ्यूचर यावी प्योर सोशलिज्म दि करिनो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एवरीथिंग हॉस्पिटल स्कूल के गांग है सरकार न करिना लोइन रन तौगने प्रजा की पुनमक से कैपिटलिस्ट हारगना ने मसा मसा की इंडिपेंडेंट होइगना हॉस्पिटल एनी प्राइवेट एनी टाइम द लिखत मोंग द लिखत प्याने पोट की ममन गसे मोय मसान पंगने त लेपे आगने मोय की पोट की डिमांड एन प्रते इंडिया दे पोट की ममन गसे सरकार ने लेपग थेंगद्रो नोय लेपिदना सिसो इंडिया दे अदु मथक इंडिया दा मग कैपिटलिस्ट की फ्यूचर कंपनी अचो अचो बसु लेदना मैम ममा लेब्रा रिलायंस अंबानी अदानी बिरला मम लेखरे याते सि सरकार न ओन तोब्रा इंडिविजुअल मी मन ओन तोद्रो माना मागी रूल की मखादा सी कंपनी से चलाएगा प्रोडक्शन तौद्रो खोतना मोबाइल रिचार्ज से मोय लेप्त्रो गवर्नमेंट टैक्स तो दबा सिगी से तौद्रो बा रिलायंस के मोबाइल के रिचार्ज से पैसा से मोय लेप सरकार ने प्रने लेप्ते दना सुम बसिमने कैपिटलिस्ट की फ्यूचर ने इंडिया कैपिटलिस्ट या सी नत्र सोशलिज्म स्टेट ना गवर्नमेंट ना प्राइस लेप खोट मार्केट कन खोगी मार्केट कंट्रोल तो में आम मसुले लेद्रा ना पोट की ममल लेपा खोटपा सिखकना तना अखोगी फौ चेन का यंग थाम सब्सिडी हार लेबे सब्सिडी पीद्रो सब्सिडी पी हाइद्रो ममन हंथर योलिदना असेंग बोगी ओनदी हार बोराम की ममन से तांग खरब जानेबा अदुबु फार्मर देखो होंग न फंगली से करम न हाय मतमदा कंपनी दुदा सरकार न पैसा पी खरबने खगबा माई पोट तु की ममन की पैसा अखोगी दमकते पी खरबने अदु अखोई दो होंग नि योले इमेबा सी खोगी सोशलिज्म की फ्यूचर अमने कैपिटलिस्ट दे हार की ममन से होंगे सुबम फंग हाइर मोगी प्रोडक्शन चंग मतमदा समगन हार बोराम पुथुको लिसिंग अम चंगे खल्लो लिसिंग अम चंगे सिरा सरकार द पीबगी टैक्स लुपा चाम मामा चंग्रो ट्रांसपोर्टेशन की चाम मामा चंग्रो पैकेजिंग की चाम मामा चंग्रो ए अदगी लेबर कॉस्ट कई कंग मयाम मामा चंग्रो अदगी लिसिंग अनी के चंगा ममन पीगने हार से कैपिटलिस्ट दी मोय सी से लोइना अखोगी कस्टमर दगी पोट लेरिबा हार बोरा लेरिबा लोमी दे पैसा लोइ खोमत खिने गेंदा अदुब इंडिया दे सोशलिज्म निना ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होय बनिना कमै तोरे हार बिसिंग सी इंडिया ने लोइन सब्सिडी पी खोंग हा बोरा दा समरी यंके लिसिंग दे पी लगे योलिने ए ममन गरे यौदबिदा के इंडिया सरकार ना अखोगी दमक पैसा से कंपनी पीबी ग्रे हाना ए नंग हार से ममन से योलो नंग अद्रो अमांगबा खोलिबा पैसा पुनमक तो आइना पीगनी ना सरकार ने पीखरमे सब्सिडी से हान गेदरबा सी खोगी सोशलिज्म की फ्यूचर हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ने इंडिया दे लेसे अदु इकोनॉमिक प्लानिंग हाइरिबा सोशलिज्म से काय इकोनॉमिक प्लान समना को मतमदा इंडिया दा हान लेरमी फास्ट 5 ईयर प्लान काय ना प्लानिंग कमीशन ले रे मतमदा
5 year plan kai tongan next 5 year da tau da thabak sing si hana plan tawi hai ro plan si ma tu ina paisa si karai da that thaga dagi hai ba budget si leba in the industry development da that thaga da ba kot ka da sumna plan economy le si socialism ki future amane ha commitment to attain the ideal life removal of inequality provision of minimum basic necessity to all equal pay for equal work hai bidi karino hai ba matamda ai gi na socialism sigi ma commitment si kai na matamda samaj ta inequality se remove to na bai na sigi socialism se lai daga inequality se mang re samna har matamda sa ai na har bora gi example pi kren hoida har bora si lai ba matamda lising ani jamga ki pi den khallo adu warga de lising ani jamga pi ga har lai ba ngam mi ta lai roi ro adu warga de pochi phaulang khoi gi agriculture gi production se moi khak phang oi dra natra moi khak phang khra ne adu khara ma phang ho roi dra adu khara ni ina pong khon da khon khara pang lai de lai ra ne ai khoi hospital de treatment do ngam de apa ba doctor sam na ga dai simple example bi gi ai Guwahati da kari da private hospital da layeng bangam de kai gi ham tam da Guwahati da khoi nini humi lai operation ma tawram esan numit nini humi lai ru ba tam da lakh mari manga change ai lakh mari manga puthuk bangam de ngambra ne ngamdraga di ngamdaba ai shawara ne na ba dum khang ba ta ba laira ni laira mina ina khunu mi dun tau hai ba moi du tau ri paisa du khitang phang ina khunu phai nungai dana mos masti tau dana koining dana cartoning ma tong dana any hospital da kari da moi layeng ane any hospital ge rate lang si moi pawang to kan khari moi angam basing ngam da bai khoi na hospital gi manak na pom phungam bar adu ga di samaj ra laira ba hai ba ma ga ina khun hai ba ma gi divide la oidra ne hai ri ba posi layeng bangam da khot punna mak layeng bangam han na bai da ta india government na rim sanam ling khatro ngasai gi lang manga chang ba si khoi na lupa lising kun sa da layeng ba yadra rim sa operation da yadra si ko inequality do remove to ba gi saru amane si socialism gi future amane samna hara matam da private college to college apa with admission paisa am lowi private da ai harvard tam bangam maktewa I myself harvard tam bangam maktewa harvard tam bangam maktrabani na harvard tam mi khatang ai tam bangam dre sarkar gi school se lai ram dre khallo ado ai lek tam dre ne natro lo an harvard ta gai tam paisa lising harvard da private secondary sing no admission to bada ke lising yang gai hu go lowi hai ne lising yang gai hu pi bangam da bi sing lek tam dre adu like tam da divide la oidra adu sarkar gi school ling khale tg cr se ge jono so ramlapa dilung ha se ge myam ne khale adu khoi harvard ta mangam da so ai sida tam me sida tam ga ai su progress lei be khoi gi maya le kai da gi ma khoi gi ayu ali na harvard tam me doctor aga secondary da tam ga doctor ni ho ja pau doctor ro enar se sa gi pg ge lo khoi classmate thang adu sarkar gi school du lai ram dro wara mo ai khoi re sarkar gi school lai ram dro ai khoi lek tam mangam da be hai ba sing se sumaina facility government na pi sing se socialism ki future ma kari ki dam ta si sina samaj ta inequality bu han dhan ge ba kendaro hibjur noi loi tu me sagatana tu da tham ya tu da tham khidang lai चलिए बड़ा लाइव तो क्या गुरु नंग क्या तुम नहीं गवाही होगा karam nangan na wala deh dik tumning ba loere na hade and the next feature is the secularism kau ramale ne ina remote pe digara blue light green jet ngala ba
Lane blue alat. And the next feature is the secularism. How is secularism? See so. Ahan by koi constitution sema matam yaw ki preamble do. Adu the yaw deva. How is position? Koi karida 1976 da 42nd amendment da 8 section ni preamble da. 42nd amendment ki matungin na. 1976 na Indira Gandhi na. Yanda ba? 42nd si constitution amendment sing chi chimha pu godam ni khangadam ni. Kangpan eto khim rahay matam. Adubu kai no hay matam da secularism cha 1976 ta Indian constitution da amendment 42 amendment na 8 tawdri gi mamang da so Indian constitution da adum ba features me ama yawri ba secularism gi. Fundamental right freedom of religion ga yawri dana. Hai ba pot punna maksa akhoi ge religion chi chatting the religion to be chat pe ai propagate to be ai any prayer to mo de to be ai fundamental right yawri dana. Hai ba pot tu akhoi gi secularism hai ba watsi preamble da directly mention to dra so ngasai gi secularism gi provision futures me ama han fundamental right yaw khra. Adu du last ta 1976 ta khakta 42nd amendment na khoi gi 8 torok ko na preamble da. Hai bidi kari no hai matlab da no state religion, the state does not support any particular religion hai ba. What is seen hai ni sigai no hai ro. Ha? Hello oi pau gai no ne yaw dro thod gar trimale ne. Oh. Ikai hello heram ba se mana. Pura ba? Pau inge paraga hello inge. Ha? Karihan no basi. Kari hibjo na ngero. Karam ba ba? Kaya no ay nga helik tayo ng kayo suro kaya. Ay na ko yan na hang manin mo ita. Siri para ka hay kaya suhay ruay ni. Are Guruji. Class start rin kami ito no. Secularism ay ito kaya na no state religion. The state does not support any particular religion. Kaya ano ba siya? Kari hero enggak kari na. Ibyo. Ha? Nang hera ke dorong ngai du bare hero ke. Ha? Hai di kari no hai ba matam da India se adum ba secular state amana. Hai di kari no hai ba matam da India gi hai ba tongan ba religion am phulai te. Religion खुदिमक चाप माने है बिदुनी सिना मिनटौ निंगी बा पोसे काना गुम्बा religion am खक्ते support तो सरकार ना am support तो दो खोता करी गुम्बा am भुलै रोय है पोनी दा religion am से my personal thing ni मोय freedom पी गनी सरकार ना हायर पोसे interfere तो रोय बाने अदु बो होजे जे खोगे कंगू खराना political party कंगू खराना India must become the Hindu country ये वो it is against our constitution खांगा बा Aduh Pakistan ki moi declare away koi Islam si moi ki state religion ne na ko India ki dedu lete India is a very secular country khanga ba anyone can propagate practice any religion there will be any kind of restriction there will not be any kind of restriction khanga ba we are very free we get the freedom we have the freedom of religion that is a fundamental right okay and also India is another point of that India will be developed as a democratic republic. Monarchy, democratic monarchy. Democratic republic. Government is elected by the people, is responsible and accountable to the people. Have the government democracy have the have the government I
अखोई की रिप्रेजेंटेटिव खल्लगा अखोई की सरकार सेम बने अदो मागी इलेक्टेड रिप्रेजेंट अदु दुगा अखोई स्टेट की हेड है इलेक्टेड ओय हाइबा हाइबदी करिनो हाइ मतमदा अखोई की समनागन इंडियन प्रेसिडेंसी elect तौरगा खल्लिदना and the democratic monarch the coming to we have matamda makoi state ki hesi kanano oy monarch queen na suppose England da mag hereditary no iganeba Queen Victoria sikre hojik ikoi gi Henry mai machanu pan hojik oi hore natro sumaina moi gi hereditary oi na moi gi state si head oi biduna monarchical democratic form lay ba moi da India da na republic America da sule se praja na elect over head of the government, head of the state, I could Prajana elect of among ourselves. I could remember. Yandarago. I do the democratic republic. Other democratic provisions, Sri in Hamatamda, universal adult franchise. I universal adult franchise can in anyone, Sahi Magi Tarani Pashuraba Miyama, electoral roll the register Tauraga, Kaidawe. Shariba post 60 pass. Han India की voting asset 21 वाला में सिगे पोची चाही तरागन निपांदा करम कान हंधकिया मतमदा 1989 की 61st constitution and amendment को सिगे मतुंगिना चाही तरागन निपांदा हंधकिया बने 1989 61st constitution amendment की मतुंगिना चाही हाना कुन्मा थेरम बसे चाही तरागा निपान दहन रखी बने हेब जो ngăn đây bỏ अदुई मतुंगदा इखोई डेमोक्रेटिक इखोई फंडामेंटल राइट मैम हम सुले इधर फंडामेंटल राइट अदगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कई नाम में अंदा करेबा हिंदू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है दे हाय जो करियाना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये करी है बनिसा हाँ करी है बा खम बा हाइबदी करीना गवर्नमेंट एनीथिंग तौरिब थबक सिंग से पार्लियामेंट दा आंसरेबल होय हाइड्रो पार्लियामेंट दा इखोय ओपोजिशन के सरकार का क्वेश्चन हंगनद्रो ओपोजिशन नंग से इखोय की एस्पिरेशन दना सरकार दा नंग न तौरिब थबक की नंग न दायित्व होय दबनी थबक चुमन तौहननाय की हाइबदी दा सिना माय तौनिंग मत तब नंग तौबे यारोय हाइब पोतरेवा कॉन्स्टिट्यूशन की हिसाब पीपल की एस्पिरेशन दा तौगदमे कईरो मन मान पीपल की एस्पिरेशन की मायोक तौरकांददी अखोयना एवरी 5 ईयर खुदिंग इलेक्शन तौद्रो इलेक्शन तौर सरकार से चेंज तौबे याद्रो अदु ओरगदी सरकार पाइरिबे कंगु सिंगसिना मखोयना तौरिबे थबके मोयना रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरकांददी ए प्रजाना पामदो प्रजा की एस्पिरेशन दा प्रजा की थबक तौनिंग ओइद्रो मथंग सोम का मोय पावर पाइ हारगदी अदु दुबने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हारसे and the justice and the preamble से कर है कोई justice सुपी के है कम justice social political and economic justice फंगन के है इधर सीन है से मतलब दा करी ना है मतलब दा to justice to give people what they are entitled to in terms of basic right food clothing housing participation in decision making living with dignity as human being है भी करी ना है मतलब दा इंडिया citizen अम्ब पोषे चारा हल्लोई मोई लाइफम पीगनी क्लोथिंग फंगनगनी खोलनगनी अखोई डिसीजन मेकिंग दे यहनगनी अमसुंग मियोइबा अमोइना डिग्निटी लेना इज्जत लेना हिंगनगने हाइबा सिगी स्विगी जस्टिस पीगन हाइबनेबा सिसिबी अखोई सोशल जस्टिस की मखा पोले हाइबदी अखोई पीरि ब्रेंगसेबा डिसीजन मेकिंग दे अखोई याव ब्रेंगसे हाइबदी अखोई सरकार खनबा मतम दे अखोई वोट थाथरीदना सरकार ना अखोई की मेयोक करीगुम्बा बिल अमा सेमादि माइ मेयोक तिखोन वोट थाथरगा मासि वोट कहनदबा याइदना सि खोइ डिसीजन मेकिंग दि यावरिब नत्रो अदि खोइ तोंगान बा लाइरबा सिंग द सब्सिडी की मखारा चेंग फंगनद्राने सि फूड फंगन लेबनेबा सुमाइना तोंगान बे खोइ द राइट मयाम अमा फंगन लेबा ग्यादारबा अखोइ मियोय बबु मी अमोइन हिंगबा ngamnabagi adumba space अमा पीद्राने सिगे जस अखोइ की राइट सिंग बायोलेट तौरगा दि खोइ डायरेक्टली कोर्ट से पे आइदना
सुमाइना जस्टिस फंग सिसिबुने मिखोइ ngasai ki social justice fangan gane ha social justice ki makha da khoina tongan ba akhoi gi scheme mayam ge makha da scholarship pi riba kholiba mayam ma leidra adult old age pension ga pi ri si kari na ha ahal loi ra sing da moi gi relief pi ri ba justice fangal li ba mi oi ba moi be gi dignity leine hingna ba gi da makta hai ribu posi karai de Russian revolution 1907 justice social economy se karai de lai Russian revolution ki 1917 dege ko three dimension of justice social economy bole social justice se karai equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste color race and religion hai bi kari no hai ba matam da every citizen hai law na chap man na treat tawon hai bi magi caste ki khet na ba lei roi kucu ngau ba mu ba ki kem khet na ba lei ro la ta mu ra chu ngau ra chu chap man na ni khang ba du kai do nang ngau ning do no natro waris adagi religions ki ne na khet am am lei ro hai bi do ne every religion si chap man nei hai bi do ne khang ba nang nupi ni natraga nupa ni hai bi ki khet am chu lei ro Indian law adu do ni social justice adagi me economic justice non discrimination on economic factor and distributive justice hai bi kari no hai matam da ai khoi gi kari lei re paisa pai do ga lai ro ba ga ina khun ba gi marakta khet na ba chu lai loi hai bi do discrimination to biar hai bi do kana gumba ma paisa pang pai ta pai ra ga kana gumba ma pang lai ta lai ra to hal loi adu du gi ni tax ka ma am lo ri sin dia da lai ra ina khun se khar na tho ga lai ra da ma lai ra sing tax thi bra ne thi de na ina khun ni tax lo ga lai ra da cheng lang ye le ibna tro si buni ko distributive justice ka re economic justice pang len si economic concentration to biar paisa pai bam na ma na ma am paisa tham biar ha bi da kari gu ma tam de po chei tang ko dan da dukan khara na po chei ma am mai de tham jale pot leitre ko na tang ni yo le si pura law ge against ani you can directly go to the court khanga ba si gi mai utta mangon da pot le de mai dukan na pot loi yon ge ta me ai yon ge ai gi pot ne ha biar roi dukan moi ge right leite mana holding to ga tham ba ko pa gi against the law adu me ta nang na wakat pe ani police tar gari da khanga consumer right ki gari gi ma khada gandar ba ai gi pot ni yon lo ha biar consumer right chau kham ja ni choi de leng me noi le ga dukan me am lei ro yon lo ai gi pot na adu leite adu lei ya ba na ti yon me yon ak consumer court agar wakat la di loi re ma adagi amaka so kai hai ra political justice so phangan gen hai ra all citizens should have equal political right equal access to all political office hai bi kari no hai ba matam da all citizens have equal political right lei gen hai ba equal access to all political office hai bi mi puna mak cha mi khudi ma amam ta bot tha tha gi amam kha ka phang gan hai ba ina khun bana voter ani pan ba lai ra ban am pan ba kari gum ma phulei ro yo kare kenore adu duga anyone mi amana any learning ba mi am bot le pa ya gan hai yaad ra kana bolle ko tayar ki khosh ra prime minister what is prime minister jai ibjo tum ni ngabo an equal voice in government have the government the mi khodi ma moi equal voice lai gena hoy me government si ya de pam de hai ba khot du loi lai gena hai bri da nang gi suggestion pi ba khot loi ya gan hai nang di lai re nang hai bia roi ai di na ku le hai bia gan nang muslim ni nang muslim na hai bia bra ai hindu ni ai hai ba zakka hai ba du pot tu lai roi chap man na gan hai ba pot tu ni da waris nang na sam na gan de ko yum da hai tro ai ko ichili na ong ti mangon da sipi bai ngon da sipi da shwe ya ro china chap man na ga da mi chap man na ge na ga da ni yerum ma mango ba da imana mangon da ya pi ngon ya pi de na yerum ma chet da ya roi ai ko chap man ma chet man na ni ge da me do skin ga tha ra ga ka am na adu mai tau ga da me ha du ne da justice phangal nu ai khoi hai du ne ba ai hamara mang puri karo na hindi da ai khoi gi da bi pi da ya roi ga bi do tau dra
mi ko ni mak chap man phangan lo habi dori da noi hai do chieng yen da ga chap man phangan ga mi khol ka mi amma tore yen da chap man phangan hai ri po si da se khoi islam da su yam very important kari gumba nang na pot yen ma tam da phala ka yang chet na khaba ma da ane ma wa adu gi hisab kitab yam na chawi hai dro hai bra adu ne pura justice le la me sigi khoi islam da shar india gi law da su yauri ne ma justice le ga da ne waristana yeru macet ang bila macet lo jasan biaro ha tu nila nadra wale yung ya ka dro pai atu nanti and the next is the liberty wara ba naktang minute mangat break tu sira relax tu sira ha asa naktang minute mangat pham mo relax to noi asa ki washroom je kira kai kira thobo noi waram mane naktang mo bolo relax ha washroom ke Mới ra sẽ cái mới quên đi một lần. Không ngờ mà ai sang nó còn chết À là cái gì bởi vậy? sao luôn nó mà cái sang nó không được đi Ai cái cái tiền của cái này. cái đi là tiền sao thì có bây giờ được naktang relax ising kay kang yaw dro se kari esan makada ising bodalam tele ro ising bo khorange sir si makada le ho wal karena
यार हो रहे ओके क्लास वेलकम बैक ngasi prembal gi kai gang thin loi chan dir phoi goi hal loi pung manga tagera taruk tagera tan ta jani waris jabra okay only few khangai re loi di loi ge dore ka a dekho ki next point is the liberty have the kari no no liberty har ge kai khang ne no de kari feel to ke liberty har ge liberty of thought and expression hai kaya na liberty has the english meaning art hai roing of the ai khoi na aning ba apam ba tau ba matam da athing ba mata lei ta ba adu bo khoi na tauri se tauri ba khoi aning ba apam ba si lo ma gi makha da guideline ma gi makha da di tau ga da ba adu bo khoi na tauri dra ai na tauri matam da nang si tau ba ya de na athing badi pi badi ya khang adu bu guideline amagi chatna bi amagi makha badi to adu bu liberty go web khang ba adi liberty of thought and expression nang na ngang mo da nang khaning bo khan bia ga ni nang haiming ba hai bia ga ne ba but adu bu there is some ekagi law mai condition amagi makha dia ga haining ba hai bi dia ne ba adu haining ba hai be ya na mingon da chai ba khot pa to badi ya ro hai badi kari no hai ba matam da India fundamental right freedom of speech and expression ani yawi dana yawi juda kari ko mo tam da ai freedom of speech and expression ne na ko freedom of speech and expression ne na ai na mi am rek ta chai ba khot pa ngang ba mi gi dignity shop ngang ba ya de sibu kari ko da India the freedom of speech and expression se kari hai absolute oi de not absolute but qualified level hai bi kari no hai ba matam da nang na nganging ba mong da ngang ba yaroi qualified oi ge da mi hai bi mi ngon da shop pa to pa da shop pa khot pa ngang ba ya ro hai ning ba di hai ba ya ne ba adu mi ngon da chai ba ya ro nang opinion ama phongdok pa matam da ai si Delhi da setting e bu hai re ai si fi si setting e summin to sere khoi meeting to pa matam da ngasi khoi je coaching si to mi nai khoi gi coaching si kamai na phagat han si ge nai khoi discussion to reng khan lo raja mun na taw sira isan kinu ge lo mun na taw coaching si kamai phagat han si ge to ma ta ai na noi dang noi noi gi opinion phog noi haining ba mong da sar summin to sen hai bi ya ga ne ba adu si di ya ga ne adu bu nang na esan yaw bu di ya ro hai bu di ya ro adu bu dia esan yaw ber esan yaw di ai yaw roi khol ne esan di sini ma di si to bani ma di tu to bane na hai bangang ba di ya roi kham ba nang gi opinion phung dok pya ne ba adagi ai na sumen or expression to ba adi esan di uigan bani ma yaw pya roi hai pya roi ba da ba ya dar ba adu ma di masak ba dei ma di thi o ma di a ga lai da ba machani ekhoi sri yaw pya khot pya roi na sumen mi gi dignity shop pa mi gon chai bangang ba di ya roi adu nangi any nang na khali ba pot khulima phongdok pa diya ga ne khangam positive note negative oi ba mi ngon da sokhan ba khon ba diya adu bu kari kawi India ki freedom se not absolute but qualified freedom of expression na ba khano ya darga adu dun India the liberty of thought legani expression legani absence of restraint on activities of individual noi nang na tauri ba thabuk lang kai ga nang na ai thabuk ama tawgi khot ke na ngasi coaching tor ba larik pari ba gari thar se sukum ba na on the restriction am holai roi ba tha and at the same time providing an opportunity for the development individual personality nang na nasagi chokhat na ngai gi hot ama matam da opportunity su pi ga ni hai ba ya da at the same time providing opportunity su pi san right ai na nang si develop to na ho na ba da opportunity am lai tro nang develop nang gi mong ki develop to na ho na ba da you have the opportunity to join any kind of government job but at the same time you must also have the knowledge to lay na way da nang na mehnat to ga nang personality wang kla ni personality wang kla di hire ba job to nang phang ba ga ni natro si na sugum bagi liberty lay gi have ni nang si gi thabak si join to we are nang si gi parkha si tha ba yar have khot ba gi restriction lay roi liberty lay gi have ni taken from the French revolution de la presi ai ngara nai na gra adagi equality har ga noi kari khange
asli yang kan equality bo yang ngadi loy re no sira Manaba, manaba, ha manaba pilih. mana kari mana bro sak kucu mana ba nangai ke mu ba mana idro Iya benar. Indonesia. ha wari sero equality adi ga hai ba sama na hing ba ha hai ba di ya dum ni na da chap mana na pi ba idro ala hibjun hai ro equality adi ga hai ba ha mi ye mi ki like par ko wak lai du phajan darba jadi okay go ani sa kari hai ba nang kari hai ba jina eh Pilih-pilih tak mana manaba dah hantar yang. ngasai de phone wari sar ga chat lagi sau ke to Itu kan. ai na de ha Amada. Ni man hantar yang dah. हाइबदी करीनो हाइ मतमदा इक्वालिटी हाइबदी करीनो हाइ मतमदा एनी ग्रुप अमदा सेक्शन अमदा प्रिविलेज पीदवा समना हरकांदा मागी प्लेस ऑफ बात न बोयरे कास्ट न बोयरे क्रीड न बोयरे कुचू न बोयरे कलर न बोयरे मागी तोंगान बे स्पेशल प्रिविलेज अमहु पीरोय ब खुदोंग चावा मी खुदिमक चप मानना इंडिया की लॉ ने यंगने सेम इंडिया की लॉ है ina khunba lai raba amuba angauba manipur macha delhi macha kari macha chap manara lo sina lo gi makha treatment tau bane ba ngan dal anem awang amba phu lei roi hai ba ko tunida sin hai ning equality ha raga any miyam any university of admission tau ba ga na eh nang di lilong macha ni nang si gi admission tau ba roi hai ba du be restriction amba phu lei roi hai ba ngan da bro oh anang di thawal macha ni Allah hat sa kya biar Allah hat li longin hai biar hai du kum malida samne everyone will be treated equally ekhon Allah hat chak chagi na changba matam da customer pum ba simon chap man na treat tawdra any family mo da pham biar ra nang na se pham ga mi nang se pham ga moi ki tongan ba kas ke sini ina khon ba gini sina lai ra ba gini hai ba phamam tongan bra ne anyone can sit anywhere adu equality ne ba khanga ba makhal lam ne nang na pot label chat pa matam da dukan da you can buy anything whatever they are selling there will not be any kind of restriction adubu sometimes there is a restriction in respect of cigarette kari grang leiba khot pa gi lo ma'am like adu na tongan bai khoi gi kari thing na ngai khot na ngai tongan ba sem lo ne adu equality gi manung da chal la roi you thak pa ya ba ya da gi es lang kai ngan adu tongan po equality gyan tare kana gumba amba phaude special treatment pi biar hai bu ne nadra ai khoi coaching khira yaw ri mi khoi kana gumba phaude special treatment pi biar ro chap man na yeng da badi hai bu ne three dimension of equality civic political and economic equality ka political equality everyone has the one vote mi khoi ba 72 jam mi khoi